Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Jisimni Alex Cassar, l-owner ta' Alternative Hairdressing, u l-lum qed nagħmlu avveniment għaliex wara 11-il sena li ftaħt il-ħanut matul iż-żmien dejna nagħmlu awareness fuq slow fashion, apparti il-komunità li ħlaqna hawnhekk matul is-snin. U bażikament dal-avvenimenti għad hawnhekk biex għandna n-nies kollha u tajna diskussjonijiet biex nedukaw in-nies kif jilbsu, kif jagħmlu l-affarijiet, kif ukoll jedukaw it-tfal tagħhom. Kellna l-Gabriel Caruana Foundation ukoll magħna hawnhekk illi taw u eżebixxu xi logħob antik Malti l-itfal. Hawnhekk bħala salon provajt noħloq komunità illi forsi mhux kull salon ieħor għandu, ġifieri għandi ħafna klijenti tiegħi li huma u grazzi għall klijenti tiegħi li jiena privileġġjat u edukajt lili nnifsi, provajt nolħoq ċertu niche illi eventwalment żviluppa għal da kollu. I've been in Malta for 5 years and it's for me time to leave. I'm leaving on December and I'm so happy to be part of the island and to all the madness and not madness and magic and not magic that it brought to my life and that I brought to Malta too. And one of the most important thing was the thrift shop that we made. It was the first thrift shop here in Malta that actually survived and that encouraged the other thrift shops to be open. And when it was the opening of the shop, actually we didn't have anyone to invite to join us. And now after like 4 years, it's beautiful because like all the alley is filled and I'm really happy for that. And the second-hand clothes and slow fashion for me is incredibly important because we already produced enough in this world and we have clothes for like 6 generations from us counting. So we don't need to create more, we don't need to produce more, we don't need new clothes, we don't need fast fashion because we already have for us, for our kids, and so on and so forth. So I just want to encourage and save the child laborers that are in like all Asia and in so many other countries. So, and of course saving the water and the carbon dioxide. We don't need to produce more than we are producing with the cars. And to make one t-shirt made out of cotton, it costs 1,700 liters for one t-shirt and 5 kilograms carbon dioxide, which is like 20 kilometers driven with a car, and it's only one t-shirt. So thinking of how many are being produced per day and how many are being thrown away per day, it's something that it really breaks my heart, and I know that cannot go further. And I'm trying to leave my drop in the ocean as clean as possible. Fi 11 sena li hawnhekk Alternative Hairdressing, it always stood for different cultures. Hawnhekk ukoll ngħid li l-ħanut tiegħi xi kultant isu podcast ukoll għaliex in-nies li jiġu hawnhekk ħafna minnhom jew letturi, jew xjentisti, jew viroloġisti, kulħadd kontra l-politika però. Iktar milli antikwata hija outdated naħseb. Ir-raqda illi hawn fil-pajjiż fuq ċertu affarijiet li suppost għandhom ikunu ta' aġenda fuq il-politikanti.
U ovvjament, min-nies li nitkellem magħhom jiena, kulħadd bl-istess mantra, għandu bżonn isir xi ħaġa, Aħna mill-ftit li għandna tajna inizjattiva n-nies, tajnihom pjattaforma wkoll, tajna diskussjonijiet u għandna sellers ukoll li qed ibigħu second hand clothing biex nagħmlu awareness li n-nies ma jixtrux cheap clothing, slave labor clothing u jibdew jintroduċu iktar dik li ngħidula dak il-moviment ta' slow fashion, bażikament. Jien inħobb inkun kontroversjali, imma anke meta nsegwi l-podcast tagħkom toħolqu ċertu awareness. Allura jien eventwalment meta ma rrid nittriggerja l-ħsibijiet tiegħi għaliex peress li ngħixu l-ħajja ta' kuljum ġieli ninqatgħu minn dawn l-affarijiet. Ma fil-verità hemm ċertu spiritwaliżmu fiha. Issa jekk inti akkani fl-spiritwaliżmu, eventwalment mingħajr ma trid by default inti ser tintlaqat f'dawn l-affarijiet. Issa jien personalment mhux għax ma nemminx fil-paranormal, ma ovvjament għandi ċertu xettiċiżmu, ġifieri mhux ġast kemm naqbad ngħid wara dak jeżisti, dik teżisti. Però kien hemm on a personal level ġifieri u esperjenzi naħseb kien hemm momenti fejn ħassejtni jew skomdu jew imbeżza ċertu affarijiet. Ma neskludix li il-paranormal ma jeżistix. Però ma neskludix iktar u iktar illi l-UFOs ma jeżistux. Eżatt, sfortunatament pajtrijiet jien, imma biex qalu li n-nies familja li huma prattikament iktar nies pragmatiċi u tekniċi iktar mill-ispiritwali. Il-fatt li rawa eventwalment ftit tal-li kelli stajt forsi nifhem x'kienet tal-ewwel darba u mbagħad ovvjament meta kbirt rajt kemm kienet kbira l-ħaġa, ġifieri fenomenali. Mbagħad hemmhekk bdejt nifhem li iktar mill-ispiritwaliżmu huwa fatt naħseb iktar illi maħniex weħedna bħala univers. Ġifieri aħna bħala dinja, bħala bnedmin ngħixu ġo bubble. U meta nibdew naqraw fuq dawn l-affarijiet, anke jekk ma jinteressawx mingħajr ma trid ser tħossuk insinifikanti. Meta inti tiqpa' magħluq ġol bubble, ser tiqpa' tgħix b'mod iktar restritt għalik innifsek, b'mod iktar konservattiv anke fi ħsibijiet tiegħek. Iżda eventwalment meta tibda taqra u ma tridx wisq biex tibda taqra l-informazzjoni qiegħda hemmhekk, naħseb hemm x'taħseb ħafna fiha. Anke l-fatt meta bdejt naqra fuq astronomija u bdejt ninduna kif is-sistema solari taħdem, kif ukoll il-galassiji li hemm. Impossibbli naħseb jiena iktar xettiku illi ma jeżisti xejn milli jiena xettiku illi jeżistu. That's where I stand basically in terms of UFOs. F'każ ta' paranormal daqsxejn diffiċli għalija għax l-ispiritwaliżmu tiegħi mhux daqshekk, mhix il-kor tiegħi, però ma neskludix. Ma l-messaġġ tiegħi billi ġejtu ovvjament tiffilmja hawnhekk għall-avveniment tiegħi, ovvjament nirringrazzjakom tal-ħin tagħkom li nixtieq li noħolqu awareness f'dan il-pajjiż rigward kif nikkonsumaw l-affarijiet, nwarbu l-iskart, kif ukoll meta niġu biex nixtru prodotti, any type of products, ġifieri bħal sapun, kif ukoll shampoos, being li jiena ovvjament hairdresser, nagħmel punti sostanzjali fil-qasam edukattiv tiegħi rigward kif nikkonsumaw ċertu prodotti ta' iġene fuq ġisimna, għal daqstant nagħmlu r-riċerka tagħna u ma mmorrux għall-affarijiet kummerċjali mal-ewwel. Fil-waqt ukoll illi fuq industriji differenti wkoll però laqgħinihom flimkien ma' l-industrija tagħna rigward ħwejjeġ fejn tedukaw iktar ruħkom
kif tikkonsumaw meta tmorru tixxu f'ħanut. Araw tip ta' brands, araw jekk hux bżonn illi jinxtara dan il-prodott wara kollox, jew nkella jekk hemmx alternattiva oħra li tixxi second hand fejn aħna nsejħulu bħala reuse jew repurposing. Dak huwa l-aħħar messaġġ tiegħi. Rigward paranormal, ma tantx nista' ngħidilkom wis għaliex daqsxejn xettiku fuqha, però ovvjament fuq UFOs naħseb illi l-pajjiż ukoll mhux qed jinvesti biżżejjed fuq dawn l-affarijiet, però pajjiżi oħra daqstant qed jagħmlu u hekk eventwalment bħal kollox għadna daqsxejn lura. So we have Julia here with us. She's doing the thrifting. It's second hand. Over here you see all the clothes that she's selling. It's quite very nice. So Handmade or? It's some of them are handmade. For example, this she made it herself. She did some stuff on it, so it's very like Gatsby in a way. You know, you can wear it to a very nice event. You have a mirror to check yourself out as well, so you know. Mela, jiena Natasha Buttigieg, waħda mill-co-founders ta' Post Tails and Whiskers. Mela, Post Tails and Whiskers hija pjattaforma fejn qegħdin niġbru nies illi joffru servizz lejn l-annimali. Bħalissa għandna differenti minn pet sitters, minn kennel clubs, nies illi jieħdu l-annimali d-dar, jieħdu ħsibhom in-nar. So jiġifieri jekk inti għandek bżonn issiefer u għandek bżonn il xi ħadd li jħodlok ħsieb l-annimal, tidħol fuq posttalesandwhiskers.com, tagħżel lil min tixtieq illi tikkuntattjahom direttament minn fuq il-website tagħna u huma jerġgħu jikkuntattjawk lura biex jaraw inti il-bżonnijiet tiegħek xi jkunu. Jitkellmu miegħek il-prezzijiet u dak kollu illi jirrigwardja fil-każ tal-annimal illi għandek. L-idea tagħna hija meta ħloqna dil-pjattaforma, l-idea kienet illi ikollna x'imkien fejn in-nies illi għandhom l-annimal jistgħu jidħlu, jiċċekkjaw u ħajqabdu persuna illi ġiġa ġiet ivverifikata u jafu illi hija persuna reliable, hija persuna illi tista' tafda biex toħodlok ħsieb l-annimal tiegħek. Apparti minn hekk, fit-3 ta' Diċembru issa ħanamlu event li ħatkun qed issir fil-BMX il-warehouse ġewwa Pembroke. Fuq l-event, dakinhar tal-event ħajkonna stalls fejn ħajkonna suppliers u vendors fejn ħajkunu qegħdin juru il-prodotti tagħhom fejn tkun tista' tixtri wkoll il-prodotti, ħajkonna speakers fejn ħajkunu qegħdin jitkellmu fuq affarijiet differenti, edukazzjoni ta' kif inti tista' tuħsib l-annimal tiegħek bħala trainer, bħala behavior, ħajkonna xi ħadd li ħajkun qiegħed jitkellem ukoll fuq fostering, ħanitkellmu wkoll fuq il-white paper illi għadha kif ġiet iddokumentata fuq il-leġiżlazzjonijiet il-ġodda li ħajoħorġu lejn pet sitters, groomers, breeders, etc. So ħatkun interessanti ħafna. Apparti minn hekk ħajkonna search and rescue team fejn ħajkun qiegħed jagħmel ukoll tipo ta' show ta' xogħlijiet li jagħmlu huma fuq is-search and rescue. U ħajkonna wkoll xi attivitajiet bħal agile training illi n-nies on the day jkunu jistgħu wkoll jieħdu l-kelb u jħalluh jilab for a couple of minutes dakinhar ukoll. X'nixtiequ nagħmlu l-idea tagħna hija illi nikkreaw awareness man-nies hemm barra fejn nistgħu ngħidu isma' ħajkunu għandna nies fejn isma' tista' tieħu n-nies tiegħek, tista' tieħu l-annimal tiegħek, l-annimal jista' jieħu pjaċir. Nixtiequ nikkreaw ukoll dak il-fatt illi l-komunità illi tista' tiġi maquda flimkien u wieħed jgħin lil ieħor. Nissuġġerulkom u nħeġġukom illi segwuna l-event ħatkun sabiħa ħafna. So dawk li intom interessati, dawk li għandkom l-annimali, nissuġġerulkom illi tiġu għax ħatkun ġurnata sabiħa immens.